uyamazi ezobonela kungekho lutho. Abanye bathemba i-15 futhi ngayi-15 ngiyazi ngizoyihlanganisa into zabo. Omunye uthemba i-25 futhi ngayi-25 ngizoyihlanganisa into zabo. Omunye uthemba ukuthi ngayi-30 ngizoyihlanganisa into zabo. Jesu. Abamazi noNkulunkulu ethi uyasondla asisile malusi yamasi Jesus wakwambona uThixo kondla. Hallelujah. Asigcine malusi yamasi malusi yamasi yasonduya yasiphinu je malusi